U oktobru 2009. godine u luci nadomak Montevidea urugvajska policija ulazi na jednu jahtu i pronalazi više od 2 tone kokaina, spakovanog, označenog i spremnog za Europu. U tom trenutku ne pada samo jedna pošiljka droge, već počinje raspad sistema koji je godinama povezivao Južnu Ameriku i Balkan. Iza te pošiljke nije stajao lokalni diler, niti klasični kartel, već čovjek koji je godinama uspijevao ono što mnogi nisu, da direktno pregovara s proizvođačima u Brazilu i Argentini, da koristi jahte, prekookeanske brodove i legalne firme kao dio jedne iste logistike i da Balkan pretvori u komandni centar transatlantskog narkobiznisa. Njegovo ime je Darko Šarić. Ovo nije priča o jednom hapšenju, jednoj presudi ili jednoj zaplijeni. Ovo je priča o tome kako je funkcionisalo carstvo vrijedno 100 miliona eura i zašto je jedna greška na okeanu pokrenula lanac izdaja, svjedoka saradnika i zapljena imovine koje su na kraju uništile čitavu strukturu. U istoriji balkanskog kriminala postoji mali broj imena koja ne označavaju samo čovjeka, već cijeli sistem. A priča o usponu Darko Šarić upravo je takva priča. Priča o tome kako se moć ne stvara pucnjem, već strpljenjem. Kako se carstva ne grade u mraku jedne noći, već godinama tihog učenja, posmatranja i prilagođavanja svijetu koji se raspada i ponovo sastavlja. Sve počinje daleko od okeana, luka i kokaina, u Pljevljima, na sjeveru Crne Gore. U prostoru koji je početkom 90-ih bio obilježen ratom, sankcijama, siromaštvom i osjećajem da je zakon nešto apstraktno, nešto što postoji negdje drugdje. U tom ambijentu, mladić bez političke zaštite, bez formalne moći i bez ideologije, ulazi u kriminal ne kao buntovnik, već kao pragmatičar. Njegovi prvi koraci nisu spektakularni. Sitne pljačke, nelegalno oružje, lokalni poslovi koji ne obećavaju imperiju, ali uče jednu ključnu lekciju. Lojalnost se kupuje novcem, a strah se gradi reputacijom. Do 1993. godine, kada nakon jedne pljačke nestaje iz Pljevalja i bježi u Italiju, njegova priča prestaje biti lokalna i počinje se pretvarati u nešto mnogo veće. Italija, Nizozemska i Slovenija tog vremena nisu samo geografske tačke, već učionice. Tamo se ne uči kriminal ulice, već kriminal sistema. Kako roba putuje, kako se legalni tokovi koriste kao zaklon, kako se granice prelaze bez prelaska granica i kako se ljudi dijele ne po nacionalnosti, već po funkciji. Šarić ne postaje moćan zato što je najbrutalniji, već zato što je sposoban da sluša, pamti i povezuje. Kada se krajem 90-ih vraća u Srbiju i Crnu Goru, on se ne vraća kao bjegunac, već kao investitor. Novac koji donosi nije samo kapital, već dokaz uspjeha. Signal da sistem funkcioniše. Ulaže u nekretnine, firme, poljoprivredu i turizam, ali iza te legalne fasade krije se mnogo važniji proces. Izgradnja infrastrukture povjerenja. Ljudi koji ulaze u njegov krug ne ulaze zbog ideologije ili prijateljstva, već zbog jasne računice. Sistem donosi profit, a profit donosi zaštitu. Prava transformacija dešava se početkom 2000-ih, kada balkanske kriminalne grupe shvataju da više nisu samo periferija europskog kriminala, već potencijalni most između Južne Amerike i Zapadne Europe. Većina tih grupa ostaje na nivou posrednika, zavisna od italijanskih, španskih ili holandskih mreža. Ali Šarić pravi strateški iskorak koji će definisati njegov uspon. Direktan kontakt s proizvođačima kokaina u Brazilu i Argentini. Time preskače čitav lanac posrednika i prvi put Balkan pretvara iz tranzitne zone u komandni centar. Njegova organizacija ne funkcioniše kao klasični kartel sa jednim središtem moći,
već kao mreža ćelija koje znaju samo onoliko koliko im je potrebno. Pomorci znaju brod i rutu, financijeri znaju račune i tokove, operativci znaju zadatak, ali niko nema kompletnu sliku. Ta fragmentacija znanja postaje ključna prednost. Ako jedna ćelija padne, sistem nastavlja da funkcioniše. Posebno sofisticiran element njegove moći bila je pomorska logistika. Jahte pod stranim zastavama, prekookeanski brodovi, kontejneri koji putuju zajedno s legalnom robom i posade sastavljene od ljudi iz Balkana, čija je lojalnost osigurana kombinacijom novca, zajedničkog porijekla i uvjerenja da rade za sistem koji je pametniji od države. Istovremeno, novac od droge ulazi u legalne tokove kroz privatizacije u Srbiji, u preduzeća koja zapošljavaju hiljade ljudi i time postaju društveno prevelika da bi se lako dirala, stvarajući iluziju legitimnosti i osjećaj da se moć više ne nalazi na margini, već u samom centru ekonomskog života. U periodu između 2005. i 2009. godine Šarićevo carstvo dostiže vrhunac. Droge ima dovoljno, rute su stabilne, novac cirkuliše, a politička klima u regionu je takva da kriminal često funkcioniše kao neformalni regulator društvenih procesa. Nema potrebe za javnim nasiljem, jer sistem kontroliše tržište tiho, kroz logistiku i financije. Upravo u toj tišini rađa se najveća slabost, osjećaj da je kontrola trajna. Dugotrajno neometano djelovanje stvara uvjerenje da je država spora, fragmentisana i nesposobna da odgovori na mrežu koja ne poštuje granice. Međutim, ono što Šarićev sistem ne vidi jeste da se svijet u međuvremenu promijenio. Kriminal više nije lovljen samo na ulici, već u komunikacijama, u bankarskim tokovima, u digitalnom prostoru, jer upravo tada počinje proces njegovog urušavanja. Ne zato što je neko povukao okidač, već zato što je sistem koji je godinama učio kako da zaobiđe državu, zaboravio da se država također uči, prilagođava i pamti. Ovo je priča o usponu, ali i o iluziji. Iluziji da se moć može zauvijek sakriti iza novca, mora i distance. U svijetu koji sve manje oprašta greške i sve pažljivije posmatra tišinu. U trenutku kada se činilo da je sistem savršeno zatvoren, da su rute stabilne, ljudi lojalni i novac siguran, počinje drugi čin ove priče. Onaj u kojem se moć ne ruši spektakularno, već se polako topi, kao metal izložen stalnom pritisku. Jer nijedno carstvo ne pada zbog jedne greške, već zbog niza sitnih pukotina koje se u pogrešnom trenutku spoje u lom. Za Darko Šarić taj trenutak dolazi u jesen 2009. godine, daleko od Balkana, u luci koja na prvi pogled nema nikakve veze s njegovim imenom, u Urugvaju, gdje se okean ne doživljava kao granica, već kao autoput, i gdje jedna jahta, jedno kašnjenje i jedna oluja postaju početak kraja operativne kontrole. Plan je bio rutinski, gotovo dosadan u svojoj preciznosti. Prebacivanje više od 2 tone kokaina sa jahte na prekookeanski brod, transport ka Europi, nastavak lanca koji je godinama funkcionisao bez greške. Ali kriminal, za razliku od mita koji samo sebi stvara, ne voli rutinu. Jer rutina rađa opuštanje, a opuštanje rađa greške. Kašnjenje od nekoliko sati, pogrešna procjena udaljenosti, jahta koja se previše približava brodu i time postaje vidljiva, loši vremenski uslovi, sve ono što se u teoriji smatra zanemarljivim, u praksi se pretvara u savršenu oluju. Kada urugvajska policija, uz koordinaciju međunarodnih službi, zaplijeni drogu, gubitak nije samo materijalan, on je simboličan. U jednom trenutku, lanac povjerenja koji je godinama spajao Balkan i Južnu Ameriku počinje da se kida. Dobavljači shvataju da roba više nije sigurna, logistika da nije nevidljiva, a ljudi unutar sistema da nisu nedodirljivi. Ali pravi udarac ne dolazi sa okeana, već iznutra, iz sudnica, pritvora i razgovora koji se vode iza zatvorenih vrata, gdje strah postaje jači od lojalnosti.
Nakon 2009. godine, pritisak pravosuđa više nije apstraktan. Hapšenja u Srbiji pogađaju srednji i visoki kadar, ljude koji znaju previše i koji prvi put shvataju da država ne traži samo pojedince, već cijelu arhitekturu sistema. Tada se pojavljuje ono što svaki kriminalni sistem najviše mrzi – svjedok saradnik. Ne kao izdajnik u romantičnom smislu, već kao racionalan akter koji shvata da je matematika kazni neumoljiva i da je ćutanje luksuz koji se više ne može priuštiti. Kada ljudi koji su godinama bili stubovi operacija počnu da govore, priča se mijenja iz operativne u narativnu. Tužilaštvo više ne dokazuje samo zapljene, već motive, hijerarhije i tokove novca. Svjedočenje razbijaju mit o neprobojnosti sistema, jer odjednom detalji koji su bili skriveni iza kodnih imena, sastanaka u tranzitu i šifrovanih poruka postaju dio javnog zapisa. Paralelno s tim, započinje proces koji je za kriminalne organizacije često smrtonosniji od zatvora. Ekonomska kastracija. Država shvata da hapšenje ljudi ne znači nužno i kraj sistema ako novac ostane netaknut. Pa fokus prebacuje na imovinu, firme, nekretnine, račune, vlasničke strukture koje su godinama služile kao kičma operacija. Ono što je nekada bila znak uspjeha, ulaganje u poljoprivredu, turizam, distribuciju, sada postaje dokazni materijal. Kada se imovina blokira, privremeno oduzme ili preuzme pod državnu kontrolu, sistem gubi kisik. Nema više likvidnosti za plaćanje advokata, za podmićivanje, za održavanje lojalnosti. Ljudi koji su ostajali u sistemu zbog profita počinju da preispituju svoju poziciju, jer kriminal bez novca postaje samo rizik bez nagrade. Istovremeno, politički pejzaž se mijenja. Ono što je godinama funkcionisalo kao tiha tolerancija ili prečutna zaštita postaje teret, jer međunarodni pritisak raste, a region ulazi u fazu u kojoj saradnja sa zapadnim službama postaje politički imperativ. U tom kontekstu, moć koja se nekada mjerila sposobnošću da se izbjegne hapšenje, sada se mjeri sposobnošću da se pregovara o predaji. Kada se Šarić 2014. godine pojavljuje pred sudom nakon višegodišnjeg bjegstva, to nije čin snage, već priznanje realnosti. Kontrola nad sopstvenom sigurnošću je izgubljena. Suđenja koja slijede traju godinama, sa poništenim presudama, žalbama i proceduralnim bitkama, ali suština se ne mijenja. Sistem više ne može da se vrati u stanje prije 2009. godine. Čak i pokušaj adaptacije, poput korištenja kriptovanih komunikacija u kasnijem periodu, ne predstavljaju povratak moći, već njen odjek. Tehnologija koja je trebalo da obnovi kontrolu postaje dokaz njenog definitivnog gubitka, jer digitalni tragovi ne poznaju mitove o lojalnosti. Lojalnost u teret, a novac u dokaz. Pokazujući da carstva koja se oslanjaju na iluziju savršene kontrole najčešće propadaju onda kada povjeruju da su izvan domašaja države, vremena i ljudskog straha. Treći čin ove priče počinje u trenutku kada iluzija o privremenom padu definitivno nestaje. Jer ono što slijedi više nije borba za povratak kontrole, već spor, nemilosrdan proces u kojem sistem pokazuje da zna čekati, da zna pamćenje pretvoriti u dokaz i da zna kako da moć razgradi sloj po sloj, bez potrebe za spektaklom, bez sirena i racija u zoru. Jer pravi kraj carstava rijetko izgleda filmski. On izgleda administrativno, digitalno i hladno. Nakon što je operativna struktura već bila ozbiljno narušena, a financijska baza potkopana, Darko Šarić pokušava ono što su mnogi prije njega pokušali. Da iz ruševina stare moći izgradi novu, tišu, nevidljiviju formu uticaja, oslanjajući se na tehnologiju, kodirane poruke i ljude koji su ostali unutar sistema. U tom trenutku, zatvor više nije prepreka, već samo još jedan prostor iz kojeg se pokušava komandovati. Jer istorija kriminala poznaje primjere u kojima su najopasnije odluke donosili ljudi iza rešetaka. Međutim,
Ono što ovaj put razlikuje situaciju jeste činjenica da država više ne lovi samo drogu i novac, već narativ, kontekst i komunikaciju. Kriptovane platforme, prije svega Sky ECC, djeluju kao savršeno rješenje. Digitalni svijet bez prisluškivanja. Prostor u kojem se stari hijerarhijski odnosi mogu obnoviti pod novim imenima i šiframa. Ali upravo tu leži paradoks. Tehnologija koja obećava apsolutnu sigurnost stvara i apsolutni trag. Kada međunarodne službe uspijevaju dešifrovati komunikacije, ne razotkriva se samo planiranje novih zločina, već način razmišljanja, struktura moći i iluzija da se kontrola može održati bez fizičkog prisustva. Poruke koje izlaze na vidjelo ne govore samo o kriminalnim namjerama, već o očajničkom pokušaju da se zadrži autoritet u sistemu koji se već raspada. Jer naređenja iz ćelije imaju težinu samo dok ljudi vjeruju da iza njih stoji moć, a ne sudski spis. U tom periodu granica između kriminala i institucija dodatno se briše, ali ovaj put ne u korist kartela, već protiv njega. U optužnicama se pojavljuju imena advokata, policijskih službenika i posrednika, što je jasan signal da je država odlučila da presječe i posljednje kanale zaštite iznutra. Ono što je nekada bila prednost, mreža ljudi unutar sistema, sada postaje slabost, jer svako novo hapšenje nosi sa sobom rizik novog svjedočenja, nove informacije, nove pukotine. Procesi koji slijede nemaju brzinu koju javnost očekuje, ali imaju upornost. Sudnice postaju pozornice na kojima se ne raspravlja samo o krivici, već o simbolici moći, jer svaka presuda šalje poruku da sistem više ne pregovara. Čak i kada kazne djeluju manje nego što javnost priželjkuje, njihov zbir i kontinuitet proizvode efekat izolacije, ne samo fizičke, već i društvene. Šarić više nije figura koja može uticati na tržišta, politiku ili tokove novca. On postaje predmet, a ne akter, ime u dokumentima koji se gomilaju. Paralelno s tim, imovina koja je nekada predstavljala produženu ruku moći, sada stoji pod državnom upravom, kao nijemi podsjetnik da je kapital izgubio funkciju oružja. Vile, firme i računi više ne služe za stvaranje lojalnosti, već kao dokaz da je sistem znao kako da se infiltrira tamo gdje je kriminal vjerovao da je siguran, u legalne tokove. U tom kontekstu, svaki pokušaj povratka kontrole izgleda anahrono, kao borba protiv vremena koje je već prošlo. Najteži udarac dolazi u trenutku kada presude iz 2025. godine ne pogađaju samo njega, već i ljude oko njega, jer time nestaje posljednja linija odbrane, uvjerenje da će neko drugi snositi posljedice umjesto vođe. Kada advokati, policajci i najbliži saradnici završavaju pred sudom, poruka postaje jasna. Sistem više ne pravi razliku između periferije i centra moći. Treći čin ove priče nije eksplozivan, ali je konačan. On pokazuje da gubitak kontrole nije trenutak, već stanje u kojem se kriminalna moć pretvara u pravni problem bez izlaza, u kojem svaka nova odluka samo produbljuje tragove koje je nemoguće izbrisati. Ovo je faza u kojoj carstvo prestaje da postoji čak i kao ideja, jer ideja moći bez novca, ljudi i zaštite postaje prazna. Ono što ostaje jeste arhiva, sudski spisi, presude, presretnute poruke i jedna tiha, ali neumoljiva činjenica. Država, koliko god spora i nesavršena bila, na kraju uvijek igra dužu igru.